Bamwe mu baturage batuye mu murenge wa Shyogwe barinubira umugabo washatse abagore babiri ndetse akabashakira mu nzu imwe ndetse bakajya baryama ku buriri bumwe no mu gitanda kimwe. Ni mu gihe umugabo avuga yuko bano bagore abasha kubatunga kandi abasha no kubahaza mu buriri, ariko umwe mu bano bagore yabyitangazamakuru yuko adashaka kongera kuryamana n'uno mugabo cyangwa kugira undi mubano bagirana n'uno mugabo bitewe n'ibyo akora. Avuga yuko ava ku mugore umwe akajya ku wundi, ndetse ibingibi bisobanura yuko abakorera ihohotera rishingiye ku gitsina, ngo ni mu gihe abakoresha amasiporo menshi cyane nabo bakabura uko babigenza, kandi bavuga yuko uyu mugabo abipa cyangwa arangiza vuba. Bano bagore bavuga yuko rero uyu mugabo wabo batakimushaka kugeza ubu ngubu. Umwe ufite abana batatu avuga yuko yishakira amahoro, nta kindi ashaka kugira ngo yirerere abana biwe bakure. Undi avuga yuko uyu mugabo atamushaka ndetse agenda akanywa inzoga n'uno mugore mushyashya, akaza yasinze ateza akaduruvayi ndetse n'umutekano muke hano mu murenge wa Shyogwe. Ni mu gihe abaturage batuye mu murenge wa Shyogwe bavuga yuko uyu mugabo yakoze amahano akomeye cyane, agashaka abagore babiri akabashakira mu nzu imwe, dore yuko yari afite umugore w'abana batatu, bari babyaranye abana batatu, ajya kumuzaniraho undi mugore mushyashya, uretse ko n'umugore yazanye nawe yari afite abana ariko atarabona umugabo, ariko abana b'uno mugore ntago yigize abazana. Abaturage bavuga yuko rero ibingibi bituma bateza umutekano muke, bakarara batongana, bakarara barwana, induru bakayihereza umunwa, bakabangamira abaturanyi babo. Rero abaturage basabye uno mugabo uko babibyitangazamakuru yuko yafata bano bagore biwe akabatandukanya, amwe akamukodeshereza ndetse undi akaguma mu nzu. Umugabo avuga yuko ibingibi yabikoze, bano bagore baranga, umwe yanga gusohoka mu nzu n'undi yanga gusohoka mu nzu, babanyeho gutyo, nibwo buzima babayeho. Umugabo asobanura yuko uyu mugore umubeshyera ngo ateza akaduruvayi n'umutekano muke mu mudugudu, aramubeshyera koko. Uyu mugabo ni inyangamugayo, na gitifu arabizi, na mudugudu arabizi yuko uyu mugabo ari inyangamugayo. Gitifu yavuze yuko uyu mugabo atari inyangamugayo kubera ko ibirego bimaze kuba byinshi ku kagari by'intonganya n'imiserero no kurara basakuriza abaturage. Ntabwo uyu mugabo ari inyangamugayo, ahubwo uyu mugabo ndetse natitwara neza araza gukurikiranwa mu mategeko. Anavuge impamvu yashatse abagore babiri akabashyira mu nzu imwe akanabaryamisha ku gitanda kimwe, aho ngo abakoresha amasiporo badashaka. Bano bagore rero bajyanye ikirego kandi bari inshuti, ariko no munsi bano bagore baje gushwana, dore ko bajyanye ikirego ari babiri kwa gitifu w'akagari, akavuga ati azahamagaza umugabo babikemure, ariko no munsi babyutse batongana, dore yuko barimo bananywa n'inzoga, bose bari banyoye basinze baterana hejuru. Urabizi ko abantu banyoye inzoga ntago wakwigira ubagira inama. Abaturage bavuga yuko ntawamenya ibyabo, aho bahurira ntawuhazi, ahubwo ikibabangamiye ni umutekano muke, bagabanya umutekano muke wabo. Ka Nyamagabe mu murenge wa Inkingi habereye amahano akomeye cyane, ibyarishije abanyarwanda benshi cyane, abandi batangira kwifata ku munwa. Gitifu akurikiranwe icyaha cyo kurya amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza ya mituweli y'abaturage, ubwo bayamuhaye ngo abishyure ubwisungane mu kwivuza mu kwezi kwa 12 z'umwaka ushije, umwaka wa 2025. Rero Gitifu aya mafaranga akaba atarayatanze kugeza izi saa, abaturage bakaba barembeye mu rugo barabuze amafaranga yo kujya kwivuza kandi baratanze mituweli, ariko Gitifu ntiyayishyura. Aya mafaranga Gitifu ari gushinzwa angana n'ibihumbi 255 by'abaturage bagera kuri 35 bamuhaye, dore ko harimo 5 barembeye mu ngo babuze amafaranga yo kujya kwivuza. Gitifu asobanura yuko aya mafaranga atayahawe, bano baturage bamubeshyera. Ese abaturage bamubeshyera bamubeshyerera icyarimwe? Gitifu arafunze, ari ku ishami ry'ubugenzacyaha RIB, ari gukurikiranwa icyaha cyo kurya amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza. Iki cyaha nikimuhama azahanwa bikomeye cyane, kandi anishyure amafaranga ya bano baturage ndetse anishyure n'imiti bagiye bagura ku ruhande kandi barishyuye amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza. Abaturage bavuga yuko uyu mugitifu asanzwe afite utugeso ndetse n'amanyanga, bavuga yuko rero umugitifu niwe ujyanye ikibazo agusaba ruswa y'igitsina cyangwa agusaba ruswa y'amafaranga. Uyu mugitifu nawe ni akasamutwe, rero ubu ngubu arafunze, akurikiranwe icyaha cyo kunyereza amafaranga ya leta.
no kurya amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza ari amafaranga baraya leta, buriya ari amafaranga ntago aba ari ayawe, ari amafaranga baraya leta abaturage baba batanze kugira ngo bishyure ubwisungane mu kwivuza, kuko leta igukomeraho ukazajya ujya kwivuza kuri makeya cyane kugira ngo utarembera mu rugo ugasanga wasize ubuzima. Rero gitifu aya mafaranga niyo ari kuzira, arafunze, ari gukurikiranwaho icyaha cyo kurya amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza. Icyaha nikimuhama turaza kubabwira, naburana agatsinda akihakana amafaranga abaturage bamuhaye nabyo turaza kubibabwira. Narimerereye mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Winkingi ahabereye amahano nk'ayo ngayo. Iyi ni Kidasamura TV Rwanda, nge mwumvaga nitwa Kidasamura urw'inkorogota bakora bagakonkoma. Reka amakuru yacu tuyasubikira hano, turabakunda cyane. Ciao ciao.